Shalom hubata haganupan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah mahubata ganupan. Bapa, inang, nama poso na adong igarejaon. Isapahan nami homa, Bapa inang nama poso pakon nyombah nami sekolah minggu. Naman dihuti ibadah ta secara live streaming hun rumah tabe. Goran ni minggu ta sadarion aima rogate artini martonggo. Topik ni minggu ta sadarion Minggu 22 Mei 2022 markuasa do tonggo ni halak parpitor. Hata ni naibata makatahon dilo maahu jadi baloson kudoho. Parohon ni naibata mahajor giton apa hamalumon. Janah ipatalar ni do hadoharon apa hadameon nama nongtong. Puka hitama ibadahta yotang hanami hitahaganupan martonggo secara pribadi aseton dina pasing mana marhorja ibagas uhurta ase idik boy idik mati hita hadirat Tuhan selama mandalankon ibadah on martonggo mahita. Amin. Riap mahita jongjong. Ibagas gorani na ibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tonduina pasing, sito palangit pakon tanoon. Amen. Jadi, padilo-diloon nima maahu, Roma hanima hubaku martonggo, gabe tangihon kudo hanima. Pindahan nima doau, anjah jupa hanima doau. Anggo ipindai hanima au, humbani gokni uhur nima. Jadi jupa hanima doau. Haleluya, haleluya, haleluya. Ham Tuhan naibata Bapa nami, na tontong sirsir menangi hon tonggo nami, hidup ni uhur mudo membain boy hanami marhasa daon, marsomba jana martonggo hubamu bani panorangon. Ibagah kon anak mudo atap AHP sipindon nami hubamu, marhite goreni ibaga sapor sayaon. Saya na bereon mudoin. Halaniai, holong maateimu, lambin ajari hamma hanami martonggo, padaskon Panginoon nami hubamu. Nomban humbani harosuh ni uhurmu. Ibagas gorani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hundul makuria. Ibagas gok malas di uhur pakon tarima kasih. Puji hitama Tuhan ta humbani haleluya nomor 200 sada. Ayat sada 2 pakon ayat 5. Puji tongtong Jahoba tongon pardiar gabe parholong ate sadokah niim. Duga ni, pardiar
marhahormatan mahita bai Tuhan naibata. Dodingkon hita ayat na palimahon. Jongjong Martonggo mahita sopoton hita madosata hubani Tuhan naibatata ham Tuhan naibata paridup ni uhur anjahap parholong ni ate kumben nami jolma pardosaon dom mayaton ham huben nami asih holongi hanami hasoman nami doskon diri nami HP bani pergoluhan ari-ari gati doseng jumpa hamin uben nami gati dohanami mardomdom marsubil rosi marmapas ni uhur dopa hasoman nami hurang dohoma hanami palumbahon hasoman bani parlahon na hurang dopa ham age kuryamu pe gati dolang ihaolongi hanami uhur na borsi, umbani uhur na borsi. Gatilang marpangangguran umban nami, harusuni uhurmu hanami. Lahu mandalan kon tanggung jawab nami, itong-atongan ni kuryamu. Gabi harusun nami sendiri, hasa idalan kon hanami. Narodo hanami hulobeimu, mansopot kon dosa nami. Holong mateimu, marpangol ibagas gorani anakmu Yesus Kristus si hop. Amin. Tangar hitama baga-baga pasal hasa sapan dosa. Dom mahu pasis salahmu songon hombun. Anja songon hombun nam manorap dosamu. Mulak maho hubakku. Ayah udo nandani pagoluhan na bayu. Hasangapon ma bani naibata ibabo. Amin. Hundul makuria. Roh dohanami marsombah hubamu Tuhan. Mansopot kon ganup dosa nami naborat tumang. Say holong maham. Mandoding hita doding hasasapan ni dosa. Haleluya nomor 474 ayat 1 pakon ayat 2. dom mabui ijalo hanami holongmu.
paduahon. Riap mahita jongjong. Saksihon hita maha porsayon tain, songona sinaksihon ni haganup halakna porsaya isap tanoon. Au porsaya badinai bata bapa, pargogono satarimbang, namanu palangit pakon tanoon. Au porsaya bani Yesus Kristus, ananinai bata nasasadain, Indo tuata, nati bukoni si Maria sanggah nape halaban. Marhite tondoi na pasing, nama orang na parngit, bani panorang si Pontius Latus. Ipas langkon, mate anjai tano, turun hu negeri toru. Mulak mangguluh bani na mate, bani ari patoluhon. Naik ku surga, anjah hundul isya muni nai bata bapa. Pergogono satu rimbangin, munjai ma ia mulak mangira. Kau mangkumi halak mengguluh, aku naduk mati. Aku persaya bani tondoi napasing, bani kuria persada napasingin, pasarani sagala napasingin, bani hasasapani dosa, bani parpuon ni akulah, akon bani hagluan nasidokan dokahni. Amin. Hundul ma kuria. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah mau banita genupan, nadong i gerejaon, senaya ge na mengikuti ibadah melalui live streaming. Yaitu kenami, selamat datang, selamat beribadah ubanina Syam, na on ope, onggamar Minggu i GKPS Padang Bulan, selamat menikmati ibadah ta. Tuhan Yesus memberkati. Tinting namasa pakon sihol si pamasaon bani GKPS Padang Bulan. Sermon Huria ya dongkon setiap hari Kamis masuk jam 10 WIB. Asiroh Mahaganupan anggota majelis jemaat, calon anggota majelis, pengurus seksi, pakon Huria Nasihol Marlajar Atadi Tuhan. PA Inang hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 masuk pukul 10 pitu ya dongkon i gereja perambilan penginjil Narsinta Manik, MC Nyonya Heri Lumbantoruan, Tonggo penginjil wanita Sorta Uli Sinaga, Manggalang Nyonya Situa Gani Sipayung, Koordinator Nyonya Situa Gani Sipayung. Kebaktian sekolah minggu secara tatap muka
Bani Minggu tanggal 8 Mei 2022, marapot do PHMJ pakon pengurus da pakon guru sekolah minggu Kuriaon. Piga-piga keputusan na ibain aima sada sekolah minggu mulai ma ibadah tatap muka bani hari Minggu naroh tanggal 20 siah Mei 2022. Peduahon sekolah minggu remaja masuk jam 8. Petuluhon sekolah minggu kecil dan besar masuk pukul 10. Jadi sekolah minggu kecil pokon sekolah minggu besar masuk jam 10. Asyik wani orang tua, asyik diingat ma jam per masuk ni sekolah minggu tak. Sekolah minggu kecil dan besar mar minggu marianan i lantai 1 ATP isi sini gereja. Nah bersebelahan pakon koramil sekolah minggu besar. Jadi hapit kanan nami sekolah minggu besar, hapit kiri nami sekolah minggu besar, kami sekolah minggu kecil di lantai 1. Jadi boi i kanan, boi i kiri, bain holi. Jana untuk sekolah minggu besar merayanan di lantai 2. Khusus kelas balita, halani sedia on lape i vaksin. Jana lape boi secara terus menerus memakai masker. Ibain ma tempat ni i ruangan dan lebih terbuka aima i halaman depan konsistori. Jadi na balita holi di kiri nami ilobeni konsistori ATP na biasa di tempat kita istirahat. Nah sonari i tempati parkir sepeda motor. Marihiteon niai mulai hari Minggu naroh hubani hita huria na menggunakan sepeda motor na parkir dope i samping gereja i darat ma i parkir i halaman i lobi ai i toruni hayu. Marihiteon niai hubani na siam tim keamanan. Tim keamanan ase i atensi na siamon, i antisipasi na siam untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan, khususnya pencurian. Hal ini sunari gampang tumang na parjahat untuk merusak kunci dalam waktu 2-3 menit, boi mai parseda kunci sepeda motor. Jadi untuk ai salinari pangintuan nami wadina siam tim keamanan. AC mulai minggu naroh lebih diatensi untuk kenyamanan dan keamanan parkir sepeda motor, AGP parkir mobil. Sermon gulu sekolah minggu secara tatap muka diadakan pada Minggu tanggal 22 Mei 2022 pukul 10 WIB. Tempat ruangan persermonan narasumber Situa Untung Suseno. Partonggoan nama poso. Tema Sari Ibagas Marsanina diadakan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 mulai pukul 10 siang 30 WIB. Partonggoan diadongkon secara hibrid via Zoom pakon tatap muka i gereja. Pindah kuria. Taretong saderion pindah kuria ma keluarga Tri Hoga Sastra Girsang. Inang Rini Arianti Saragi. Sedia pindahun kuria GKPS mar siurupan Resort Immanuel Seribu Dolok, tadi di Jalan Masjid Syuhada Pasar 6, jana masuk sektor Tolu. Jadi hubani keluargaon, dokosi seleso li ting-tingon, maju na siam ilobe hulobe idampingi pengurus sektor Tolu. Saya petandahun diri hubani kuriain. Barita pusok nyuhur.
sekaligus pengapohon. Doma Marujunggolu Bapak Situa Jekonia Saragi, anggota sektor Tolu, bani hari Kamis 10 Mei 2022. Jana Doma Isuanhon bani tanggal 21 Mei 2022 di Taman Pemakaman Umum Simalingkar B. Tonggonita ase keluarga Podas Terapo. Sadalan hujai baenon ma pangapon kuria bani minggu sadarion siluk keluar minggu bertempat di rumah keluarga almarhum Situa Jekonia Saragi ase rohma na mewakili seksi tupuan diakoni sosial. Jadi ubani hita ganupan huria GKPS Padang Bulan dokosi salpu ibadahon riap mahita menuju rumah duka ase langsung ilaksana kita ibadah pangapohon. Halani duma 2 tahunon hita sadokah nyon ibadah pangapohon i gereja di bek kita. Jadi mulai sadarion boy mai bek kita ibadah pangapohon langsung i rumah duka. Age semakin hikmat acaraon ase ulang terlambat kita roh. Pertongguan sektor sada. Pertongguan sektor sada ya dongkon tanggal 27 Mei 2022. Suhut keluarga Situa Rosma Silitonga, Parambilan Pendeta Ito Belihar Purba, Paragenda Situa Jakarmen Saragi, Pandoding Syamas Paulina Lumbantoruan, masuk pukul 20. Jadi masuknya siam pukul 20, jam 8 malam. Ting-ting tambahan, bani minggu naroh Manggalang Hulobei dohita. Manggalang Hulobei ama peruntukan mendukung panitia ulang tahun GKPS Padang Bulan na pa 50 waluhkon. Pengisian angket ibadah ipasingat use ase ganup hita mengisi angket melalui GKPS Padang Bulan Dumatar Surat Ijon angket on aima untuk sebagai evaluasi pelayanan IGKPS Padang Bulan ase diarma isi hita jada duma 3 hali ting-tingon tetap dope ihimbau ase haganupan kuria GKPS Padang Bulan mengisi angketon. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun mulai tanggal 16 sampai 22 Mei. Nah, perlobei Bapak Situa Jaya Saragi. Nama ulang tahun bani tanggal 10 Mei. Bapak ulaki nami Inang Neti Sofia Girsang. Nama ulang tahun tanggal 10 Mei. Bapak Luther Panias Girsang berulang tahun tanggal 10 Mei. Nama ulang tahun bani tanggal 10 Mei. Inang Mariani Panjaitan. Gadin Runa Saron Purba. Nama ulang tahun bani tanggal 20 Mei. Inang Mairani Solafide Purba. Jepri Ananda Putra Girsang. Nama ulang tahun bani tanggal 21 Mei. Inang Situa Hormanim Munte. Inang Kori Hebrina Ginting. Bapak Syamas Raja Dingding Napoleon Girsang. Andreas Bram Purba. Lionel Grafika Afklarung Sipayung. Nama ulang tahun bani tanggal 22 Mei. Bapak Situa Alfrijon Purba.
Aline Gabriela Maidup Saragi. Panjang umur, hidup berkelimpahan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Sonaima ting-ting, namasa, pakona sihol si pamasaon, tongah-tongah ni huriata GKPS padang bulan, sonari martonggo mahita. Bapa nami na meriani guri atas, na itandahan nami mariti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Malas uhur nami Tuhan, ipasopat hampe hanami beribadah hubamu, iromahmu nama pasingon. Roh kanami manrogop pulawemu Tuhan ibagas toruh niuhur. Jana martarima kasih doa nami hubamu Tuhan. Ibagas saminggon, ipasupasuham, iramotiham, ihasomaniham doha ganupan gulmit ni goluh nami. Agepe sipata ibagas pergoluhan nami, gatido parlaho persahap paruhur nami, nalang sumani lobe-lobemu agi tonga-tonga ni jol. Dohor hubamu Tuhan. Marhitiaw nai haganupan kelemahan namion. Asitong-tong maham Tuhan mempergogohi nami. Memberi pasu-pasu ganupan hari. Paingat kok kanami Tuhan. Sir-sir doha nami Tuhan ipaingat ham. Bapa nami na marannya guri atas martonggo mani haganupan huriamu GKPS padang bulan. Nalang bawi sopat ope beribadah rapkok kanami irumahmu na pasingon. Anggo halin dinaburitan Tuhan roh maham sebagai pangapoh, sebagai panambari na gogoh. Mamasu-masu akulan ni sidia. Mamasu-masu tondu ini sidia. Asi tong-tong sidia tong-tong marpangarapan hubamu Tuhan. Haganupan na buritan nalang boy isobut kanami sada persada. Pasu-pasuham matambar. Si panganon si inumon. Pola istirahat. Agi haganupan tindakan ni dokter para medis. Mambayin pasu-pasu hamalumun tongon Tuhan. Hubani huria nami nahalani bertugas melaksanakan tugas ni sedia nalang bui beribadah. Asimar pasu-pasu ham tong-tong hubani horja ni sedia. Bain ham sedia horja ni sedia gabe horja membuat pasu-pasu malas ni hubani keluarga ni sedia. Sonai hulobe-lobemu. Bapa, pasu-pasu ham nyombah nami nadop yon dosokam huban nami. Pasu-pasuham kesehatan ni sedia. Pasu-pasuham aktivitas ni sedia. Pasu-pasuham sura-sura nuhur ni sedia. Wedo kegiatan ni nyombah nami khusus ni na iluar kota Medanon Tuhan. Namar horja, namar kuliah, namanurihi horja, namanurihi pasangan hidup. Secara khusus na mengikuti ujian seleksi BUMN. Sonai mengikuti ujian na masuk perguruan tinggi ATP pendidikan setingkat SLTA, SMP, sonai sekolah dasar. Beriamu wani sidia tongon Tuhan hapintaran hikmat na humbamu. Asibui lobih sidia tongon pakon halak nelegan. Halani dong doham Tuhan Yesus sebagai pangondingan nami. O Tuhan pasu-pasu maganupan horja atek ahape profesi ni jemaatmu GKPS padang bulanon. Asibui diar horja nami Tuhan. Boy membain malas niuhur menjadi saluran berkat tubani jolma nelegan sunai membain malas uhurmu marhiteon ni horja nami. Secara khusus tonggo kenami keluarga besar na itadikon ni
Situa Jekonia Saragi, lungun tumangdo yap kanami Tuhan. Parujung ni goluh ni situa namion. Sebagai situa na betul-betul melayani tongah-tongah ni huriamu. Iberedu diri ini, barhiteu ni talenta na dong bani Tuhan melayani ham. Tapi doma rencanamu saut itong-tongah ni sidia. Doma yalop kam sidia Tuhan, doma yalop kam situa namion bani piga pagi hari nasalpu. Jangan tuare doma itarukukan hami hubani anan persatuk kinanin. Marpasu-pasu mam Tuhan hubani inang. Nyombah ni sidia tiel sekeluarga. Tania asiham tong-tong na mamasu-masu kesehatan ni si dia, mamasu-masu tondu ni si dia. Asiham sebagai bapa pangarapan ni si dia Tuhan. Ulangi bereham si dia mendolei Tuhan. Ulangi bereham si dia buritan marhitehon ni si taronanon. Tapi lambi margoguh ma ia rap pakon ham. Pasu-pasu maganupan PHMJ nami. Sunai haganupan majelis seksi-seksi, sunai ge komisi. Asibuai ganupan mardalan Tuhan songan adop irencana kanami mengacu bani program kerja tahunan nami. Tonggo kanami humah haganupan pandita, penginjil, nadongi GKPS-on. Pasu-pasuham kesehatan ni sedia. Pasu-pasuham pelayanan ni sedia. Pasu-pasuham keluarga ni sedia, niombah ni sedia. Asih merhiteu nin Tuhan gabe saling mendukung keluarga pakon sedia. Dalau melayani ham, jana semakin luar biasa pelayanan ni sedia. Setokinari si hol matangoran nami ambilan nai padaskon ni penginjil wanita Nursinta Manik. Pasu-pasuham Tuhan penginjil namion, bereham hikmat hubani. Ase ambilan nama der nai padas in magabe buhol guluh nami si ganupari. Bapa nami nam geriatas marpasu-pasu mahamba ni ibadah namion sampai selesai holi Tuhan. Om matonggo ilek-ilek nami. Dosa palanggaran nami Tuhan sasap kami sulang tarambat pasu-pasu na sihol si berek kumban nami. Ipadaskan nami tonggo ilek-ilek namion. Parhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus si paluah kanami. Amin. Shalom. Horas ma ubat taganuk Bapak Inang, sonage kasoman nama poso. Ijon makataon terima kasih ubani Tuhan halani iberedo panorang pakon kesehatan boy kita mengadopkon goran ni Tuhan bani sadarion. Ijon ipatandahon hanami diri nami ubani nasiam au margoran tri hoga sastra girsang anggo inangon margoran Rini Arianti Borusaragi. Sebelum pindahku Huria GKPS Padang Bulanon, hanami marhuria IGKPS Marsirupan Nanggaraja, Aima Resort GKPS Immanuel Saribudolok. On mahanami Bapak Inang, Jalo nasiam mahanami, ajar-ajari nasiam mahanami, Ibagas Malas Nihur. Sonai mahatanami, terima kasih. Alamat nami hanami Marianan i Pasaronom Padang Bulan i perumahan Geraha Citra Bulan.
terima kasih. Nami umbani pengurus sektor Tolu, mewakili Hagenup Kuria. Katahon, selamat datang, selamat bergabung mah umbani Nasiam. Ubata Hagenup Kuria, Oma Kuria, anggota baru Ubata, sedia sesuai dengan domisili, sedia marianan sektor Tolu, masuk ubani sektor Tolu. Jana harap uhur nami pengurus Pakon Hagenup Kuria sampai ikut aktif bani setiap kegiatan di seksi Bapa, kegiatan di seksi Inang homa, sunai homa kegiatan di sektor. Holi dopusi keluar mingguan adong pangapohon hita khusus sektor Tolu hita Hagenup yontahan nami ase mendiuti pangapohon dopusi hari Jumat sona adong bani tingting iralat hanami sesuai umbani namasa i sektor Tolu pertonggwata i rumah ni keluarga JK Purba marianan i Pasaronom Gang Mobiloil masuk pukul 10.30 parambilan pendita S. Agirsang ya pakon PA wanita holi dihubungi pengurus seksi wanita Nasiamda. Jadi Aima Hatanami Umbani Hagenup Kuria mewakili selamat datang, selamat bergabung mah Umbani Nasiam. Terima kasih. Ting-ting tambahan, pasingat to kita ganupan bahasani bani tanggal 26 Mei hari Kamison beribadah di kita songona somal masuk jam 10 i gerejaon aima minggu parnaik masuk jam 10 si pertugas parambilan pendeta Jahari Anson Saragi para agenda situa Rap Mulia Saragi pandoding situa Priska Purba permusik situa Noah Saragi song leader calon situa Jan Harapan Purba, Peri Adam Saragi, Abdi Salomo Munte, Padalan Galangan, Samas Paulina Lumbantoruan, Samas bin Saudin Saragi, Situa Tiona Situmeang, Prokes penerima tamu, Situa Manahan, Pakon Samas Horasman Sinaga, Keamanan Parkir, Nomensen Girsang, Jeffrey Damanik, Koordinator Situa Morris Saragi. Sunaima, terima kasih. Siholma tangaron tahata ninai bata, pasir sir hitama uhur pakon pekiranta, lahomanjalo hatani Tuhan, nai padasni inang pewe narsintamanik. Mandoding hita haleluya nomor 450 siah ayat sadada subani ayat tolu. Oh Tuhan tiap jam au mamur luhon ham. Tuhan tiap jam
dodingkon hita ayat na patuluhon. Oh Tuhan, tiap jam Bamu menguluki anggoda doa soya doga nubi maya ganubiana abdo pindari narodo sonari olong Martonggo mahita. Usih songon sa irni doding nadop idoding kon hanami. Nagabe pengakuan nami sebagai halak nama kaporsayai ham Tuhan. Tiap jam bahkan haganup tiki iporluhon hanami doham. Ijape hanami marianan, sonahape situasi pakon keadaan nami, halanilang dong guguh nami, sobalikon ni ketergantungan sepenuh ni hubamu. Halaniai Bapa, terima kasih sombah nami hubamu, terlebih bani panorang on boy hanami paguri ni kuriamu marhasadaon lahop ataridahkon iman hapor sayaon rosi pamujion nami hubamu Tuhan haganupan in idalankon hanami aima sebagai ungkapan tanda habaggalonmu na terus manorus berkarya ibagas goluh nami si ganup ari hatamuna si hol jaloon nami porsaya do hanami Tuhan ipakosong hanami diri nami ukur nami aseboy hanami bulat ibagas namanangihon firman muin ase ulang si soya-soya firman muin tapi tetap mapakorhon marbuah ibagas perdalanan ni kuluh namion. Holong maham Tuhan, pasu-pasu ham mahanami haganupan, kuriamu na adong i gereja on, sonay homa age naman dihuti ibadah on lewat live streaming, i rumah ni sedia masing-masing. Age pe i rumah sedia Tuhan, ase tong-tong sedia ibagas na homi homa, mandihuti ibadah on. Terima kasih Bapak ibagas Yesus hanami martonggo hubamu. Amin. Kuriana hinaholongan di Tuhan ta Yesus Kristus. Ambilan bata bani panorang sadarion. Ibuat kumbani Jakobus bindu 5. Ipuka kumbani ayat 10 das subani ayat 10 alu. Pairikirik hitai baga suhurta sonon matar surat. Pangabak sanggah marsitaronon apa malas nyuhur. Angguadong na marsitaronon itongah-tongah nasyam martonggo maiya. Angguadong na marmalas nyuhur. Idoding kon madoding puji-pujian. Gogoh ni tonggo. Angguadong naburitan itongah-tongah nasyam. Idilo masitua ni kuriain. Ase itonggohon anjaha iminaki ia ibagas goran ni Tuhan in. Jadi paluahon ni tonggo hapor sayaon in manaburitan ay.
Anjaha pajongjongon ni Tuhan inma iya. Anjaha sasap madosani. Angguadong ihorjahon. Aipe marsisopot kon dosani be manasyam. Anjaha marsitonggoan. Ase malum nasyam. Namargogoh tumangdo. Pakorhon ni tonggo ni halak parpitor. Anggo ihabujurhon. Jol mado si Elias sabiak pakon hita pokut do ia martonggo ase ulang roh udan gabeseng roh udan itanoh in 3 tahun 6 bulan dokahni dob ai iulaki mamartonggo gabe ibere langit in maudan anjaha ipat tubuh kon tanoh in buah ni Tibarjay madasni. Shalom mahubata haganupan. Sonay homa agebani nasyam. Na hinaholongan. Bapa inang na beribadah i rumah taope. Sonay bani pemuda na adong i balkon. Shalom. Iya. Hita haganupan goran ni mingguta. Ay magoran na sangat-sangat umum salian ibotoh kita. Dan itu barangkali yang gampang sekali ihorjahon kita bani goluhta si ganup ari. Ay maminggurogate artini martonggo. Topik ta makatahon markuasa do tonggo ni halak parpitor. Bukti hunjai mitorboy do ibuat kita bani aha natar surat bani Matius 20 sada ayat 22. Buktinya ase ulang adong keragu-raguan bata, ase ulang adong semacam marduan yuhur bata pasal kebenaran ni tonggo ai. Ibasahon hanami parlobe sahali Matius 20 sada ayat 22. Nini sonon anjaha sagala na pinindo nima ibagas tonggo nima say na jaloon nima do anggo porsaya hanima hita haganupan mulak hubata dan tergantung kepada kita bagaimanakah doa itu sebenarnya. Jadi surat Yakobuson hanya patakaskon bahasa goluh ni halak na porsaya harus betul-betul anjaha totap martonggo naginoran surat pastoral bani jemaat mula-mula bani panorang ijia ase pargoluhan ni sedia pataridahkon hamubahon niuhur bani nay bata. Jadi martonggo marhamu bahon nyuhur baik maay dopak hasoman sonay homa age dopak nay bata. Jadi taridah dopak korhon ni tonggo ay pesa sitong ni tercipta use komunikasi na jenges antara hita sesama hasomata sonay homa agedo pak Tuhan na bata. Hubungan yang baik secara vertikal, hubungan yang baik secara horizontal, jadilang timpang iya. Aidonay suihol sobuton ni Jakobus bani teks ni ambilat taon. Asenini ijay, totap pataridah kon identitas yang selalu tabah. Yang selalu tabah, walaupun berbagai sitaronon, pagati soluk na idopakon hita. Ay dua sehatahon bani ayat 10 tolu ay yojur Jakobus bani ganup situasi pakon keadaan ni goluhta tetap mardingat bani Tuhan. Hata mardingat ijai na perlu igaris bawahi hita. Bani ganup keadaan situasi ni goluhta
Tetap mardingat bani Tuhan. Halaniaha ay margat ti soluk do na masa bani 10 taon. Nahotop majupah kon hita. Ada kalanya si taronon, anjaha si pataho ma, langlalap ko masonay. Boydo marmalas niuhur, atau gatido hita ho ma marmalas niuhur. Bani situasi ay ma, ipasingat ko bata. Ang guadong na marsitaronon. Dearma iya. Martonggo. Realitas ni parguluhan i duniaon. Gatido itangar kita ungkapan ay usih songon roda ni padati. Roda ay marputar. Kadang huatas si patahu toruh. Ay menjadi gambaran nalang adong nahot ibagas pardalanan ni 10 taon. Tene. Pagati soluk haganupan. Mungkin sonari kita mengalami berbagai pergumulan. Berbagai situasi na manosak parguluhata. Tetapi barangkali besok atau hulubian yarion, kita mungkin akan mengalami sukacita yang luar biasa. Nah haganupan ay ini i-ekspresihon kita 10 taon. Anggo sangga marsitaronon na siyam, martonggo. Anggo sangga marmalas niu hurmandoding. Asesonaha, anggo idingat kita do bahasa Tuhan do na makasomani kita age sangga ibagas na marsitaronon ay, maka kita akan jauh dari rasa putus asa ataupun pandolean. Langu rahman dole, anggo sanggah masa sitaronon ataupun berbagai hal na marpardomuan hujay atap ahape penyebab ni. Sebalik ni anggo sanggah marmalas niuhur hita nini ijay mandoding manasyam doding puji-pujian dopak na ibata. Tujuan ni isadari hita do bahasa sumber malas nyuhur ay sa sitong ni roh ni humbani na ibata. Sehingga ketika sukacita malas nyuhur ibagas goluh tape lang mitor madabu hubani uhur ataupun ahap kesombongan ataupun gijang niuhur. Songon na isobut bani Jakobus sadaay ayat 10 pitu. Jakobus sada ayat 10 pitu ihatahon ijay. Haganup si bere-bere na madear. Anjaha haganup si layak-layak na gugandear. Ay maroh hundatas. Humbani bapa nalihar. Sengramubah iya. Anjaha sengdong nagulap halani partukaran. Jelas sekali ihatahon ijay. Por ini sonaha penokan ay situasi martukar pe keadaata martukar pe situasi tan ini lang anjay mubah anggo carata maka porsayai na ibata. Jadi do pemahaman humbata, anggo sangga sukses goluhta, anggo sangga full keberhasilan goluhta, ijay mahita mungkin patari didahkon ekspresi na berlebihan dengan euforia yang sungguh-sungguh mungkin tanda kutip isobut hanami, boy lupa daratan. Teks ni ambilat tahun pagol pahok kita langsung naik. Tetap mak. Halani sumber ni haganupan ay ma humbani naibata. Itu menjadi warna humbani kehidupan. Asesadalan humbani kenyataan hidup na selalu pagat disoluk nokan ay paima marsaran kita hun hasyanganon tetap mahita orot bani Tuhan. Totu haurotota bani Tuhan salasada igoran bani teks ni ambilat tahun ay malewat doa dan pujiata.
lewat doa dan pujian kita. Ai porini tangis pehita, boido sambil mandoding, sambil martonggo, tapi lang pala marinja kita tangis, kan? Lang pala marinja kita tangis, lang pala marinjaki sampai goyang misal di haganupan na sekitar tak mandoding, lang pala sonai. Tetapi ukuran ni tolak ukurnya adalah selalulah orot hubani Tuhan. Padohorhon diri hubani Tuhan, aido nagabe prinsip hidup orang percaya. Jakobus 4 ayat 8. Jakobus 4 ayat 8 ihatahon sonon. Padohor nasyam mabani naibata. Jadi padohoron ni mabani nasyam. Paborsih nasyam matangan nasyam. Nasyam pardosa. Anjaha papitah nasyam mauhur nasyam. Namar 2 uhur. Jadi Jakobus mengidah segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita dikembalikan kepada pribadi kita. Padohor nasyam bani Tuhan in. Ase dohor. Gabe dohor ma Tuhan ai bata. Kemudian bani namangihut ihatahon bani ayat na berikut ni ninidokan ijay ang guadong naboritan itongatongan nasyam idiloma situani kuriain. Ase itonggohon anjaha iminaki iya ibagas goran ni Tuhan. Kita pakai istilah hamba Tuhan. Itaganupan radora adong mitor na siyam na manubut iya. Lang hubani pandita. Lang hubani penginjil isobut idilo. Tapi bani situa do ninihita ijay. Boy do haganupan ay. Halanyaha bani gereja mula-mula situani kuria ijon martudu-tudu hubani pambobai bani jemaat lokal bani panorang ijia. Anjaha aini ni nadop ipabakit do apostel-apostel nagabe parmahan bani komunitas ni hakristenon bani panorang ijia na adong isekitar daerah Yunani dan Romawi. Jadi yang gue bandingkan kita bani sada Petrus 5 ayat sada das subani 4 ay matugas pelayanan na menyentuh hubani pagori ni kuriain. Itonggohon ipardiatehon. Lang merasa sendiri si dia bani situasi na idopakon di si dia ay. Mereka tidak merasa kesepian dalam tanda kutip. Galek paruhuran ni si dia. Galek partonduyon. Duma pasti anggoboritan may goran ijay. Fisik ni si dia pe pasti do galek. Jana berpengaruh duay homa hubani keadaan ni partonduyon ataupun spiritual ni si dia. Nasangga ibagas hagalekon ay. Ise do nama pardiatehon si dia. Balos ni nokan ay ihatahon bani teks ni ambilaton. Pakon pondok sobut kita ma jupah tarida ma ijon fungsi pakon hajong-jongon di gereja na pamalumhon. Gereja yang menyembuhkan. Gereja na pamalumhon. Marhitehon ni natotap sari. Marhitehon ni natotap parduli. Sibuan pasu-pasu ni ijay. Ulang pitah lau uhurta soal pahara marhite materi tumanghasa naginoran sibuan pasu-pasu ay lang. Tapi lobi hunjay
Das do bani nama pardulihon keadaan ni pagori ni kuria si ganup ari. Tarlobih ma sanggah boritan. Halanyai marhite hasirsiron ni gereja laho marrohi apa manunggohon naboritan ijay doho terjalin komunikasi nadear boy mahita marbual-buali boy mahita manukunhon bahkan boy das subani jupah penyebab penyakit halanya hadu ase terjadi naborit nyai. Jadi ang godoma ibotoh penyebab penyakit ni boy mahoma jupah solusi laho pamalumhon. Jana anggo penyakit ay no kansongon na igoran baniteks ni ay na berkaitan pakon dosa totu iporluhon kejujuran ni naboritan ay. Ketika dia terbuka, ketika dia mau bercerita, ketika dia mau mengungkapkan haganupan penyebab atau awal mula humbani kesakitan ni ay. Sasitong ni ay do matahapan awal humbani hamalumon. Lapepe martambar ang godoma terbuka ia pasal haganupan naborit ni ay penyebab ni doma tahap hamalumon awal ay. Ra gati isobut kita ay dengan bahasa pastoral ni tede. Gati yarusihita luka batin ni kan. Borit ibagas paruhuran. Ay dosi ihatahon bani ayat 10 at ay ang gwadong naboritan itong atong nasyam idilo masituan ni kuryain ase itong gohon anjaha iminaki iya ibagas goran ni Tuhan ipake minak biasani na ipake adalah minyak zaitun lang pala maningon minyak urapan ay pitah sebagai parhitean sebagai alat sebagai media sebagai sarana ulang terjadi ikultuskon kita minyak ay. Tetapi sebalik ni ididah kita ma bahasa situa minyak nokan ay sadarangkayan na ipake nadup ipasu pasu Tuhan laho mangondoskon hamalumon bani sasahalak. Jadi lang makultuskon bapa situa lang makultuskon minyak tetapi hitelaho manjalo hamalumon na humbani Tuhan aido nasihol isobut bani teks ni ambilat taon. Aido se ihatahon ijay marsisopot kondo sa nibe manasyam. Marsisopot kondo sa nibe. Marsisopot kon. Jadi no kanaido matarbuka. Matarbuka na buritan ay. Area 15 ihatahon. Jadi paluahon ni tonggo hapor sayaon in manaburitan ay. Igauran ijay, isobut ijay. Jadi paluahon ni tonggo hapor sayaon in manaburitan ay. Anjaha sasap madosani ang guadong ihorjahon. Wahihita ijay, sasap madosani ang guadong ihorjahon. Jadi lang hape urah ko mahita makatahon, ang guburitan masadahalak ay ma, halani pambaynan ni, halani dosani. Kanrado hita sonay kan, halani dosani. Jadi lebih ko maise hita bani na manguhumi. Padahal nini ijon urupi hita. Papitor hita bani pangarusion nadear halanya hado sebenarnya penyebab timbulnya penyakit itu bukan malah memboratkon ia bani keadaan niai doma borat pangahap ni manarokon parnaboritan niai hape itangar ni mause sahap-sahap sanggaro hita berkunjung hujay hay madah
ay hubogi sonon-sonon do barita ni sapari. Kan? Hubogi sonon-sonon do sapari barita ni sidiagan. Halaniay duay. Ihubung kon usepakon masa lalu yang sudah lama sekali berlalu. Bahkan ay use manambahin okan aha na menjadi beban hidup ni naburitan ay. Padahal sebalik ni si hol sobuton marhitehon ni teks ni ambilat taon. Ang gwadong namambayin borit uhurmu. Nini ijay sa sitong ni asetarjalo hamalumon na dear antara pagori ni Kuria sesama pagori ni Kuria. Ihatahon do ijay. Bani ayat 10 ay. Nini aype marsisopot kondo sa nibe manasyam. Anjaha marsitonggoan. Marsisopot kondo sa nibe. Merasa ham adong salah ni hasoman bamu. Dosa ni hasoman bamu. Mambain terhalang ham untuk bersuka cita. Untuk marmalas niuhur. Atau halani parahma pangahapmu. Gabehu gareja pe marayoh. Misal ni hupartonggoan pesongon naborat lakah. Halani keadaan nokan ay. Aduh ngijay. Nalang beres ope paruhuraku pakosyanuay. Nini bani teksnya bilat tahun. Anggo tudu boritan namambain ham. Borit paruhuranmu. Ketika ada komunikasi, pardearan, saling mengampuni, saling memaafkan, ijai majupah hamalumon antara kedua belah pihak. Ijai majupah. Aidu se itekan kon sa sitong ni ijai ang gubani ayat 15 ay kan. Dop ko si martonggo riap. Dop ko si adong parbual-bualan. Nini jadi paluahon ni tonggo hapor sayaon in manaburitanay. Paluahon doy goran. Lang pamalumhon. Ijado perbedaan niya. Jadi paluahon ni tonggo hapor sayaon in manaburitan ay. Hitahaganupan. Porludo manonggohon hamalumon ni naburit porlu. Tapi natang si porlunan ay membangkitkan kembali iman ni naburitan ay na sedang melemah. Membangkitkan kembali iman ni naburitan ay na sedang melemah halani keadaan ni ay. Ay do sa sitong ni natang si porlunan. Anjaha ang godom mabangkit sa sitong ni iman ni nokan ay. Ang godom pulih iman ni. Otomatis pulih nari mando kesehatan ni ay. Pulih secara iman. Pulih secara malum secara batin. Kemudian didukung dengan, maka akan didukung kesembuhan secara fisik. Jadi songon nagati isobut hanami. Tonggo ay sa sitong ni. Lang pitah martujuan hamalumon secara fisik tumang. Malum giaw secara fisik. Tapi anggo ibaga suhurhu. Boritan ope. Urado kambuh use. Nadok malumay. Malum giaw secara parnaboritan. Secara pardagingon. Tapi ibaga suhurhu. Adong ope namang ganjal. Adong ope nalape dear. Adong ope nalape beres. Totu ay lama kelamaan juga akan membawa dampak. Maka sebaiknya sesitong nih malum secara batin. Kemudian diikuti dengan malum secara fisik koma. Tapi iya. Kita haganupan na hinahulungan di Tuhan ta Yesus Kristus. Haganupan ay sihol makatahon bani ayat
10 ay ase malum nasyam. Ase malum nasyam. Na margugo tumangdo pakorho nitonggo ni halak parpitor. Mengganggu kenyamanan nasyam. Iya. Margugo tumangdo tonggo ni halak parpitor. Hita haganupan ise do halak parpitor na ginoran bani teks ni ambilat taon. Ise do halak parpitor na ginoran bani teks ni ambilat taon. Hita nini ijay halak na do marsisopot kondosa ni be. On garis bawahi hita bapa inang haganup do hitaon pardosa. Maka ketika kita berdoa bitor ay dom mapitor raw nai ang gulang pitor so dia Tuhan ay manangihot tonggokko. Garis bawahi hita. Naginoran halak parpitor bani konteks on ayma nadop marsisasapan dosa. Na mampu mamaafkon hasoman ninokan ay. Na mampu manjalo maaf humbani hasoman ninokan ay. Ay do naginoran bani ayat 10 ay na margogo tumangdo pakorhon ni tonggo ni halak parpitor anggo i habujurhon. Jadi takas ay tumang bata. Lang pala ragu-ragu hita pasal ayat ini. Halani hita on domay goran na porsaya. Duma hajong-jongata. Duma ipaondos Jesus Kristus subata dalan supaya kita bisa langsung berdoa. Halani hotob opiay menjadikan jalan ibagas diri ni sasahalak ketika dia berdoa. Ay ijalo Tuhan do halani ay gok do tumang dosaku nini. Betul do ay. Langadong hitaw nalang mardosa. Tetapi teks ni ambilat taon makatahon. Halak parpitor na ginoran ijay ay mahalak nadup marswisa sa pandosa nadup masalpuhon haganupan kesalahan ataupun dosa ni hasomandi. Irik ididahita ay bani Mateus 6 ayat 12 bani tonggo nayajarhon ni Tuhan Yesus hubani susianni. Nini ijay sasap hamma dosa nami songon panasap nami bani dosa ni hasoman namardosa dopak hanami. Mateus 6 ayat 12 sasap hamma ijay pesa sitong ni bani tonggo na yajarhon ni Jesus hubani susian niyay doma iarahkon supaya kita masing-masing mau saling mengampuni, mau marsisasapan dosa. Teni, ijay pedoma sa sitong ni yarahkon iajari Jesus ay supaya kita mau marsisasapan ni dosa. Jadi hita haganupan hasasapan ni dosa ay sebagai tanda bata bahwa kehidupan ta sa sitong ni ay makehidupan na dop homa isasap Tuhan Yesus dosa taay. Jadi teks ni ambilat taon mangonjolhon hubata pokut martonggo banisada Tesalonika 5 ayat 7 ay marasi pondokan teks ni Bibel takanang coba hamlo benang boru inang boru purba situa boru purba mambasahon sada Tesalonika 5 ayat basaham lo benang ayat 10 Iya.
Ay do hasakan nang pondok tetap martonggo. Ondo na yon jolhon bani teks ni ambilat tahun keseriusan kesungguhan anggo soal jabaran di tonggo ini itu maganup kita mangarusiai. Tapi tetap martonggo, gol-gol martonggo. Lang poho mahala ni godang-godang ni tonggo. Lang ho mahala ni keindahan kata-kata lang. Tapi tetap martonggo. Anggo bani ayat 17 bani Jakobus 5 ihatahon. Jol mado si Elias. Sabiak pakon hita. Pokut do ia martonggo. Nah, i garis bawahi ijay. Pokut do ia martonggo. Hata pokutai do na menjadi penekanan ijay. Pokut do ia martonggo ase ulang roh udan. Jadi anggo kalimat na berikut aido atak ahapin ay tonggohok kita terserah kita. Tetapi kalimat utama ni ijay pokut do ia martonggo. Ase ulang roh udan gabeseng roh udan itanoin 3 tahun 6 bulan dokahni. Dop ay yulaki martonggo. Gaberoh udan anjaha ipat tubuh kon tanohin buah ni. Sodap do sa sitong ni. Ahana si holitong gohokam ibere. Dok kosyai songon nabosan tapi ay sebagai aha do hasay tene sebagai perbandingan bani aha na isobut ni Jakobus ayat 10 walu ay sa sitong ni. Dok kosyai si holu segati suasana ni keadaan ni tonggohon use. Tapi tong ibagas na pokut ayat 10 aluay. Dob ay yulaki mamartonggo gabe ibere langit inma udan anjaha ipat tubuhkon tanoh inma buah ni. Hitahaganupan kuryana hinaholongan ni tuhata nagabe pangujung ini. Margati soluk do malas niuhur pakon pusok niuhur naroh bani 10 tahun. Ay lang terpungkiri hita. Tapi ibagas ay ipagol pado hita tetap martonggo. Ase mangasup hita mangidah ganup na masa ay ibagas hapor sayaw. Ibalik ni haganupan ay doma adong jawaban na ipasirsir tuhata untuk kita. Langongga nalang diar isurahon Tuhanay bani parguluhan ni halak na porsaya. Porisona hape keadaan sanggah masaniay. Tapi nini ijay terus do nama dear iparoh Tuhan hubata. Tapi persoalan ninokan ay tetap gol-gol ibagas tonggo. Namangihut sanggaburitan sada-sada halak. Maningon yurupihita do si dia homa. Mangarusi parnaburitan ni si dia ay ibagas perspektif na sitong. Ase ulang salah. On masa sitong ni nagabi alasan bani pelayanan hubani halak, hubani hasoman na sedang ibagas buritan. Jadi ang gudom masonay ni hurnami langbe lepak pangarusyon ni kuryain na makatahon buritan halanyon agipe mungkin adong do sebagian ay tene. Tapi lang ay na menjadi patokan bata untuk manonggohon sada-sada halak. Sebalik ni na menjadi tugas tanggung jawab ta bobay hita sedia ase tetap marpangarusyon na sitong puri ahape namasay bagas guluh ni. Jadi lang sesat ibagas na memahami sagala namasa. Amin martonggo hita. Ham Tuhan na ibata Bapa nami, terima kasih Tuhan. Teks ni ambilan namion menggambarkan iman pakon kehidupan nami sehari-hari. Anjahaga tido masa na sonay ay. Tapi marhite na ipasitong pangarusyon nami. Gabiboy usehan nami. Pasitongkon, meluruskan
apa yang selama ini menjadi mindset na lepak ibagas parguluhan, ibagas pikiran ni Kuriamu ketika mereka mengalami sakit penyakit, sada-sada tiki, sada panorang. Holong maham Tuhan, mampuhon ham hanami haganupan untuk ai. Halani si partonggo do hanami haganupan. Boy do tongon hanami manonggohon hubamu. Ase malum aha naborit na dongban nami. Tapi marhite na ipondos kam halobihan hubani parhorja itonga-tonga ni Kuriamu si tua samas pendeta penginjil pakon haganupan na ambil bagian ibagas pelayanan itonga-tonga ni Kuriamu in gabet jelas gabet takas ban nami Tuhan aima hajongjongan nami melayani maparmahani pasitongkon pangarusion ang guadong nalepak gabe lambin marbagal goranmu lambin utuh hapor sayaon ni pagori ni Kuriamu pitah kubamu. Terima kasih Bapa ibagas Yesus Kristus hanami martonggo hubamu. Amin. Paima yondos kon hita galangata, tangar hita malobe hata ni nebata, nagabe onjolan batala homanggalang, ay manatar surat bani, Psalmen 50 ayat 20 ise na manggalangkon baggal niuhur, ay do na pasangap kon ahu, anjaha ise na mardalan ibagas hapitoron, hubani do patalaronku, hatuahonku. Sonari ondos kon hitama galangata irik mandoding humbani song liderta.
Kuriap mahita jongjong. Martonggo mahita mangundus kun galangata hubani na ibata. Ham Tuhan na ibata Bapa nami, pardiar layak jana na unja huban nami. Terima kasih mahatahonon nami hubamu. Halani tongtong do ipasu pasuham goluh nami. Domay hasomani ham hanami. Jana ipasu pasuham horja nami. Das subani sadarion. Sonari ibagas malas nyuhur, roh dohanami, mangundoskon, buah ni horja, nado pinasupasumuin, gabi galangan hatari makasihon, pakon puji-pujian nami hubamu. Onpe say jaloham magalangan namion, bahen hasangapon ni goranmu, janah mambahen lambin marhataridahan, harajaunmu, I dunia on, ibagas goran yanakmu, Jesus Kristus Tuhan nami, jalo hamma tonggo namion. Amen. Ganup bineremu in tondui pakon akulaku. Hamba panami na inaguriatas, say napapasing magoranmu, say roh maharajaunmu, say saut maharoso ni uhurmu, inaguri tongahon, songon na inaguriatas, bereham mabanami sadarion, haguluhan ari-ari, sasap hamma dosa nami, songon panasap nami, banidosa ni hasoman, namardosa dopak hanami. Ulang hanami bubayham huparlajuan. Paluaham mahanami humbani pangago. Ay ham hupabakit do hanima, aselaho hanima marbuah, anjaha ase totap buah ni maay, ase ibere ban nima, sagala si pindoon nima, hubani bapain, marhite goranku. Jalohita ma pasu-pasu humbani Tuhan na ibatata, ipasupasu anjaha iparorot, Tuhan na ibatama hita. Isondangkon Tuhan na ibatama. Bohini hubata. Jana maidop mauhurni. Mangida hita. Idopakon Tuhan na ibatama. Bohini hubata. Jana ipasorap madameni. Bani tonduit tabi. Amen. Shalom. Horas subata haganupan
Sampai jumpa minggu narohon ibagas ibadah ta bersama-sama.